بیننده عزیز ارجمند برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. بازی آخری مسابقه جام کاف 2021 میان نورسان 15 ساله تاجیکستان و ازبکستان ادامه خواهد کرد. حساب شده نشده است. یادآور میشیم که این بازی آخرین است و این خاطر حساسیت اون هم خیلی زیاد به نظر میرسد. تیم نورسان تاجیکستان در قسم اول خیلی امکانات های خوب داشت، فرصت های خوبی گلزنی به میان آوردن از جمله بازیگران حریف هم، ولی ما شاهد گل نشدیم. خب معلوم شود که در آغاز قسم دوم بازی دسته ها بدون یگان تغییرات به میدان آمدند، هم در تیم ملی نورسان تاجیکستان و هم ازبکستان. سرمربیان دسته ها زیندین رحیموف و سرور جباروف بازیگران ایلوگی به میدان نآوردند. خب با اکنون متوجه میشیم با هیئت دسته ها در قسم دوم رقابت بازی را از مرکز میدان باید فوتبالبازان تیم نورسان تاجیکستان شروع کنند. خب در زبان تیم ازبکستان، خب هیئت دسته ها از ازبکستان شروع میکنه. حالا امکانات بسیار خوب، ولی ضربه از جانب عزیز ظریفی بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشد. خب هیئت دسته نورسان 15 ساله ازبکستان رو برای شما معرفی میکنیم. مهمونی تیم ما هم هست. به اصطلاح در زمان دیاربک طولابویف این رقم یک است. فشار بازیگران ما خیلی زیاد است. باید همین گونه فشار ادامه دهند بازیگران نورسان تاجیکستان، ولی سراسیمگی دیده میشد. رقم دوم فوزیلبک بابامورودوف، رقم سه لی دانیل، رقم 18 اوتابک بولتاєв، رقم 14 شیرزادبек عبدالبوریев. اینها حمایتگران دسته نورسان ازبکستان. نیمو فیزیتگران رقم چهارم، حالا یک امکانیت برای بازیگران ازبکستان. پس به کنار میدان لذیذبek میرزویف، ولی اینجا بسیار خوب بازی میکند دفاعگری دسته نورسان ما، ولی بعدا معلوم شد که بازیگری دسته ازبکستان در حالت افساید قرار داشته است. این ذکرالله خان مختارов هرچند دفاعگری تیم نورسان ما تا لحظه آخر مقابلیت نشان داده توانست. خب رقم 4 گفتیم دانیل نگومانов، رقم 5 عزیزبек تولگونبеков، رقم 10 اولابерган каримов، رقم 17 ابراهیم جون ترسونالیف. اینها نیمو فیزیتگران. در خط حمله کاپیتان دسته رقم 7 لذیذبek میرزویف، رقم 17 معذرت رقم 7 ازبек میرزویف گفتیم لذیذبek میرزویف، رقم 9 ذکرالله خان مختارов. اینها حملهگران دسته نورسان ازبکستان. سرمربی دسته سرور جباروف. این در گذشته یکی از موفق ترین فوتبالبازان در تاریخ فوتبال ازبکستان هم به حساب می رود. خوب تیم نورسان تاجیکستان در زمان سنت‌الله اسماعیلوف، رقم 16 حمایتگران رقم 2 محمدجان اوریپوف از کنار راست میدان در خط دفاع مرکز. حالا بیاد متوجه میشیم با حمله بازیگران ما. یک ضربه از راه دور و این ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون میشود. ابوبکر سلیمانов بود کاپیتان نورسان ما که ضربه رو خیلی خوب اجرا کرد، ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. بسیار ضربه خوب. خب در خط دفاع مرکز بازی میکنن رقم 4 دیلواری جمشید زاده، رقم 5 برکتالله نعمتالله زاده. از کنار چپ میدان باشد رقم 15 امیرخان جلالов. در مرکز بازی میکنن رقم 3 نومانزاده عبدالمنان، رقم 7 مهربان حمیدов، رقم 8 بیلال باباєв، رقم 10 کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانов، رقم 18 امیرجان бақоев. فرصت برای ازبکستان و خوشبختانه این وضعیت هم رفت می شود، اما داور به نقطه ضربه 11 متره اشاره میکند و با بازیگری نورسان ما کارت زرد میدهد محمدجان اوریپوف. بسیار وضعیت خفناک و همین طرز ضربه 11 متره به دروازه تیم نورسانی 15 ساله تاجیکستان. در این لحظه ها تنها دروازه‌بان سنت‌الله اسماعیلوف میتواند تیم ما را نجات دهد. بیاید متوجه میشیم به لحظه تکرار موقعیت را از دست دادن بازیگران ما. بازیگران تیم ازبکستان ضربه 11 متره به دست آوردند. اینجا نوبت از اون که چگونه رقابت کرد بازیگری نورسانی تاجیکستان
ба ҳар сурат ба назари ман тӯбро агар ҳам мегирифт бозингари Ӯзбекистон шояд кори карда наметавонид, чунки сурате ки тӯб ба пои ӯ расид хеле ҳам баланд. хуб, ҳоло зарбаи 11 метраро иҷро мекунад Зикриёллохон Мухторов ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба Сунатулло Исмоилов. бисёр имкони хуб дорад ки дар як бозӣ бисёр ҳам ҳассос ӯ зарбаи 11 метраро баргардонад. бо ҳамин умед ҳоло бовар дорем ки дарвозабон чунин як маҳорати баланди худро нишон дода метавонад. зарба ва дарвозабони мо бисёр хуб бозӣ мекунад дӯстони арҷманд. мо ҳам бо ҳамин умед ҳамин суханҳоро гуфтем ки дарвозабони тими Наврасони Тоҷикистон имкон дорад ки дастаи моро наҷот бидиҳад ва хушбахтона ӯ ин корро анҷом дода. аҳсан мегӯем ба Сунатулло Исмоилов, дарвозабони дастаи Наврасони 15-солаи Тоҷикистон. хеле олӣ бозӣ кард. аҳсан офаринаш. ҳисоб дар табло 0-0 боқӣ мемонад. бо шарофати ҳунарнамоии волои дарвозабони тими Наврасони Тоҷикистон. умуман бинандаи азиз, шумо агар ба таърихи дастаи Наврасони Тоҷикистон мутаваҷҷеҳ шуда бошад, дар чанд соли охир мо беҳтарин дарвозабонҳоеро тарбия кардем ки дар чунин лаҳзаҳои ҳассос аз маҳорати баланди варзишии худ кор гирифтанд ва борҳо хубу хотирмон ҳам баромад карда тавонистанд. албатта мо ёд дорем чемпионати осиёро миёни Наврасони 16-сола ки Муҳриддин Ҳасанов чунин як маҳорати баланд нишон дод ва дар бозиҳои ҳассос тими моро то ба финали чемпионати Осиё бурд ва умед мебандем ки Сунатулло Исмоилов ҳам аз ҳамин наслҳои футболбозони ояндаи мо дар чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хубу хотирмон баромад мекунанд ва шарифи футболи моро ҳимоя менамоянд. ҳамлаи бозингарони мо, вале инҷо Амирҷон Бақоев натавонист партобро ба ҷаймагои дастаи Ӯзбекистон анҷом дода. хуб, ин маҳорати дарвозабон ҳоло нерӯ мебахшад ба 10 бозингаре ки дар майдон ҳастанд то беҳтару хубтар бозӣ кунанд. ҳоло бо ту бозам бозингарони мо Меҳрубон Ҳамидов, паси ӯ бисёр хуб зарба ва туб аз паҳлӯи дарвозаи Ӯзбекистон аз майдон берун мешавад. ин ҳам Азиз Зарифӣ буд, бозингари рақами 8 дастаи Наврасони Тоҷикистон. бисёр паси хуб аз ҷониби Меҳрубон Ҳамидов. ҳоло акнун ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон, Лазизбек Мирзоев, партоби ба ҷаримагоҳи тими мо ва Сунатулло Исмоилов бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад. думои ҳамла вале бозингарони Ӯзбекистон тӯбро гирифтанд. ба ҳамла мераванд. Даниэл Нургуманов аз канор, пас ба марказ Азизбек Тулкунбеков. думои ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон ва хушбахтона Олаберган Каримов ба хатогироҳ дод. партоб ба Азиз Зарифӣ. бисёр хуб бозӣ мекунад Азиз Зарифӣ, вале довар аз Қирғизистон ишора мекунад ки ӯ қоидаи бозиро вайрон кардааст. муқобили бозингари дастаи Наврасони Ӯзбекистон. инҷа рақобат барои ба даст овардани тӯб буд. ба гумонам ҳеҷ қоида вайронкунӣ аз ҷониби бозингари мо нашуд. такрор шавад. боз ҳам хотиррасон мекунам ки аз ин пештар тими Наврасони Эрон бо ҳисоби 8-0 бар Қирғизистон зафар ёфт ва ба садри ҷадвал баромад. бозингарони моро лозим аст ки 4-5 гол ба дарвозаи ҳарифон заданд ва баъдан муваффақ шаванд. анихташ 5 гол ман фикр мекунам метавонад тими моро боз ба мавқеи аввал барорад. вале ҳоло дар қисми дуюм чунин шумораи голҳо
муяссар мешавад барои футболбозони тоҷик ё на? Лазизбек Мирзоев партоби навбати ӯ ва бисёр вазъияти хавфнок. ҳоло аллакай 2-3 ҳамла мешавад ки мебинем ҳимоятгарони тими наврасони тоҷикистон беаҳамиятӣ мекунанд дар ҷаримагоҳ. дар ҳайти дастаи наврасони тоҷикистон якбора 3 бозингар иваз мешавад. ҳоло ба ҷои бозингари рақами 18 Амирҷон Бахоев ба майдон бозингари рақами 13 Рабони Камолов ба майдон меояд. ҳамчунин ба ҷои бозингари рақами 9 Билол Бобоев ба майдон бозингари рақами 12 Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ворди майдон мешавад. тахиротҳои саривақтии сармураббии дастаи наврасони тоҷикистон ва ҳамчунин бозингари рақами 14 Масрур Ғафуров ҳоло ба майдон меояд ва ӯ капитани даста Абубакр Сулаймоновро иваз мекунад. хуб мебинем ки се тағйироти Зайниддин Раҳимов ҳоло чӣ натиҷа медиҳанд барои бозингарони наврасони тоҷикистон. фишор бозингарони мо ба бозингари рақами 18 ҳам фишор меоварданд. Отабек Болтаев ҳимоятгари марказии дастаи наврасони ӯзбекистон ӯ дар баробари Ли Даниел 2 нафар дар хати дифои марказ бозӣ мекунад. Шерзодбек Абдулбориев тӯбро ба бозӣ даровард. шубахтона футболбозони мо ҳоло тӯбро гирифтанд, набояд ба иштибоҳ роҳ диҳанд дар назди ҷаримагоҳ. гузариш ва ҳаракатҳои хуби Меҳрубон Ҳамидов дар марказ. партоби бисёр амолӣ дарвозабони ӯзбекистон ба пеш баромад ва инҷо баръакс бояд тӯбро ба пеш мезад. бозингари рақами 14 дастаи мо Масуд Ғафуров шояд каме саросима шуд. рақобат карданд дар ҳар лаҳза барои гирифтани тӯб. идомаи ҳамлаи дастаи наврасони мо. пас аз ҷониби бозингари рақами 12 бисёр ҳамолӣ ирсоли тӯб ба канори рост ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони арҷманд. бисёр ҳамолӣ ва ин тағйироти Зайниддин Раҳимов кор медиҳад. Масрур Ғафуров бозингаре ки қомати хеле ҳам баланд дорад ҳоло ба майдон омад ва фикр мекунам ин дастури худи Зайниддин Раҳимов буд ки бояд бозингари қоматбаланд дар ҷаримагоҳ бо сар зарбаро иҷро кунад. ба ин хотир партоб ҳам ба футболбози рақами 14 тими наврасони мо бисёр хуб иҷро гардида аз канори майдон. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ҳамла бисёр хуб шурӯъ шуда аз ҷониби Азиз Зарифӣ ва ирсоли тӯб ҳам хеле мувофиқ буд. назар ба ҳимоятгарони тими ӯзбекистон Масрур Ғафуров қомати хеле ҳам баландтар дошт. ба ин хотир бо як ҷаҳиши хеле ҳам фавқулодааш тӯбро ба даруни дарвозаи ӯзбекистон равон кард. ва ҳоло Рабони Камолов партоби головар анҷом додааст. ду бозингаре ки навакак ба майдон омаданд дар ҳайти дастаи наврасони кишвар сабабгори кушодани ҳисоби бозӣ аз ҷониби тими наврасони тоҷикистон шуданд. аҳсан. аллакай ду рӯйдоди муҳимро дар қисми дуюм мо мутаваҷҷеҳ шудем. ин сараввал зарбаи баргардондаи дарвозабон Сунатулло Исмоилов аз пеналтӣ ва дуюм ин тағйирот ва кушодани ҳисоб. ин бисёр ҳам хуб аст. яъне сармураббии тими наврасони тоҷикистон аллакай дарк кард ки бояд ҳамин корро анҷом додан лозим аст барои муваффақ шудан. ҳоло фишори Масуд Ғафуров ва дар ин мавқеъ ҳам ба бозингарони ӯзбекистон фурсат надиҳанд бозингарони мо ва ҳоло Ҷалолов хеле олӣ бозӣ мекунад.
бозингарони тими Узбекистон партов ба ҷаримагоҳ. Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ҳам хуб бозӣ кард, бозингар рақами 12 ва чунин менамояд ки гоҳи бозингарони тоҷик ҳоло кушода шуд барои анҷом додани беҳтарин бозии худ муқобили ҳарифон. Ҳамидов гузариши хеле ҳам хуби Муҳаммадҷон Тоҳирӣ. идомаи ҳамла аз ҷониби наврасони Тоҷикистон. Зарба аз масофаи дур, вале шояд хато буд. аз ҷониби бозингари рақами 4 тими мо Диловари Ҷамшедзода, капитани дуюми тими наврасони кишвар аст. баъд аз он ки сармураббӣ даст Абубакр Сулаймоновро аз майдон гирифт. ӯ боласманди капитани ҳунарнамоӣ кардааст. 15 дақиқа аз қисми дуюми рақобат, аз шурӯи қисми дуюм пасисар мешавад. ҳоло ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон бисёр вазъияти хавфнок, вале хушбахтона инҷо Раббони Камолов хеле хуб бозӣ кард ва муқобилият нишон дода тавонист. ҳолати офсайд будааст. вазъияти бисёр ҳам хавфнок дар ҷаримагоҳи дастаи наврасони мо ва хеле ҳам хуб бартараф карданд. садгузорӣ ҳам олӣ буд. инҷо шояд бозингари тими наврасони Ӯзбекистон иштибоҳ кард ки зарба назад ҷониби дарвозаи мо ӯ паст дод ва ҳам дастаи худ. боз ҳам тӯбрабои бозингарони наврасони Ӯзбекистон ҳамон суръати бозии ҳарифро бояд дарҳол баст. корти зард ба бозингари наврасони Ӯзбекистон, бозингари рақами 5 Азизбек Туркунбеков. ӯ суръати Азиз Зарифиро боз дошт, ба ин хотир довар корти зард нишон дод барои ин ҳамлаш. Баракатулло Негматуллозода. боз ҳам бо ту бозингарони мо Муҳаммадҷон Тоҳирӣ. зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи бозингарони Ӯзбекистон. домои ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон Сунатулло Исмоилов хеле хуб ҳимоя кард ва аз дарвоза баромад. хуб дар ҳайати дастаи наврасони Ӯзбекистон бозингари ваз мешавад. ба ҷои бозингари рақами 4 Данил Нугуманов ба майдон бозингари рақами 16 Ҷаҳонгир Ҳошимбоев ворид мешавад. ӯ дар маркази майдон бозӣ хоҳад кард. Ҷаҳонгир Ҳошимбоев.
бозингарони ӯзбекистон. Чанд дақиқа мешавад ки онҳо ҳамеша бо тӯб бозӣ карда истоданд ва ҷониби ҷаримагоҳи тими наврасони мо ҳамлаҳои пайҳам анҷом медиҳанд. Акнун зарбаи кунҷӣ ба даст омад барои онҳо. Назбек Мирзоев бозигузорӣ мекунанд футболбозони дастаи Ӯзбекистон ва Сунатулло Исмоилов инҷо тӯбро дошта гирифт. Ҷаҳонгир Ҳошимбоев ҳам қоидаи бозиро вайрон кард. дағал бозӣ кард муқобили дарвозабони мо. биёед ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. اینجا ضربه زد باید دوبار میتوانست و او را با کارت زرد جزا دهد. حساب 1-0 نه تنها خطرناک است نگاه داشتنی اون، بلکه برای ما کفایت نیست در بازی امروز. حالا زنده رحیموف و سفر رحمانوف در اکران‌های ما شما و البته با اون دیدهایی که داریم، با اون بازی‌هایی که این مربیان داشتن قبلا در ایتی دسته‌های نورسانی تاجیکستان واسه برآوردن ممکن است که راهی همین دسته هم در پیش من فکر میکنم خیلی خوب است و من با یک باوری گفتم میتونم که در بازی‌های انتخابی این مربیان میتوانند نتیجه خوب را برای تیم ما تامین کرده. حالا وضعیت بسیار هم خوب بود برای نورسانی تاجیکستان، بهترین امکانیت بود. اینجا عزیز ظریفی کمی آسیب گرفته است. بیاید متوجه میشویم. بازیگری تیم نورسانی ازبکستان لی دانیل توپ را از نزد پای بازیگری ما گرفت. حالا یاردمچی زنده رحیموف با کارت زرد جزا داده میشود. شاید اون نسبتی داور سخنهای تحقیرآمیز گفت و این خاطر داور با کارت زرد نشون داد. خب اوت با فایده دسته نورسانی ما. امیرخان جلالوف بسیار هم عالی فرصت برای بازیگران ما و باید خوبتر این کار انجام داده میشد. سه بازیگر در جریمه‌گاه بودند اما هر سه پیشتر رفته بودند. یکی از اونها اگر کمی قفاتر می بود من فکر میکنم این فرصت رو میتوانست با گل انجام داده. بهترین لحظه گلزنی در دقیقه 69 بازی. دروازه‌بان دسته ازبکستان اشتباه میکند ولی حمایتگر اشتباه نکرد. به هر صورت پس خطا داد و اکنون بازیگران نورسانی ما باید خوبتر حمله کنند. حمیدوف این پاس‌هایی هستند که ریسک هستند البته و اصطلاح در برای خود علاقه مهربان حمیدوف یک بازیگر دیگر داشت و میتونست اون رو با او پاس بازی کنند. ولی دو نفر قفا بودند اونجا. ببینید به توپ رسیدن نتوانستند. بهترین فرصت گلزنی بود برای دسته نورسانی تاجیکستان.
خیلی خوبند در یکدیگر بازی میکنن بازیگران ما. نومونزاده یک پاس خوب هم داد، گلاتی افساید نیست. محمد جان طاهری پرتابی او با جریمه گاه و این هم دقیق بود. دومای حمله دسته نورسانی تاجیکستان کامولوف مسئول بود که نمکک یک پاس گل‌آور انجام داد و بازیگر رقم 14 منصور غفورов خیلی خوب پای برد این لحظه رو برکت‌الله نعمت‌الله زاده بازیگر رقم 5 دسته نورسانی تاجیکستان. حالا گل دوم مهم است برای تیم نورسانی ما. فرصت‌ها هستند باید از آنها خوب استفاده برد. عکس الحمله دسته ازبکستان امیرخان جلالوف خیلی خوب بازی کرد و توپ را از میدان زده بیرون کرد. ادامه حمله دسته نورسانی ما عزیز ظریفی شاید از روی سرعت قفا ماند ولی به هر صورت توپ در اختیار او است. پرتاب ظریفی با کنار میدان. ادامه حمله بازیگران ما یک ارسال نوبتی و اینجا هم به یک بازیگر و مسئول غفورov توپ رو خیلی هم خوب میگیرد. جلالوف نومونزاده بسیار خوب بازی میکند. ادامه حمله جسور غفورov اینجا دوباره شروع میکند که حتی ضربه کنجی نیست. عبدالمنان نومونزاده خیلی پاس خوب بسیار عالی. ازبکستان میرزویف بود پاس خیلی خوب داد و بازیگری دسته نورسانی ما دلاوری جمشید زاده عالی بازی کرد. خود دو تغییرات میشود در ایتی دسته نورسانی ازبکستان. بهروز شکراللهیف با میدان میاد و بازیگری رقم 14 شهرزادبek عبدالبوریف رو عوض کرد. همچنین بازیگر رقم 6 ozodbek اوکتامov با میدان اومد و او بازیگری رقم دوم فاضلبek بابامرادov رو عوض کرد. جلالوف یک پرتابی بلندیو ظریفی عزیز ظریفی ولی اینجا پاس داد و توپ میرسد بازیگر ما یا نه رسید اما توپ راست به دستی دروازه‌بان دسته ازبکستان دیاربek طلابویف رفت. بازم بازیگران دسته ازبکستان اینجا وضعیت بسیار هم خفناک و حمایتگران ما مخصوصا کاپیتانی دسته دلاوری جمشید زاده از گل مقرری تیم نورسانی تاجیکستان را نجات داد. بسیار خوب بازی کرد. حمله نوبتی بازیگران ازبکستان و این دفعه پرتاب بلندتر از دروازه سنت‌الله اسماعیلوف از میدان بیرون شد.
عکس هجوم می‌دارن بازیگران ما و بسیار گزارش خوب از جانب محمد جان طاهرزاده یا مسعود غفورов بوده است. سرعت خیلی هم بلند دارد این بازیگر تا انجام حمله را ادامه داده نتوانست. حالا زنده رحیموف اشاره میکند از دستپروران خود که آماده شوند برای به میدان آمدن. کمتر از 15 دقیقه دیگر تا پایان این بخوری باقی مانده است. یک حمله دیگر ولی ما خوب بازی میکنیم. بسیار توپ‌ربایی خوب از مرکزی میدان. 3 نفر بازیگر ما در خط حمله. پاس به کنار مسعود غفورов فرصت دارد بازیگر رقم 14 دسته نورسانی تاجیکستان. گزارشی او در جریمه گاه. پاس بسیار عمالی. ضربه باید صدا شود. ضربه و چگونه فرصت بود برای مهربان حمیدوف. مسعود غفورов خیلی خوب بازی کرد. پاس رو برای بازیگران ما تامین کرد. مهربان حمیدوف توپ رو خیلی بلندتر زد. حالا طبیعی نورسانی کشور کمک میکند با بازیگری نورسی ما کمی جراحت گرفته است. خب با مسعود غفورов ربانی کمالов بودند. یک بار دو بازیگری که با گلی تیم نورسانی ما اساس گذاشتند در بازی امروز. ربانی کمالов دوستان عزیز از همان اویلای کمالوف است که البته یک بازیگری بسیار هم خوب با وی رسوندند که همین حالا در لیگ سومی کشور اسپانیا بازی میکند. این امادانی کمالوف است. فوتبالبازی صاحب استعداد و معلوم میشود که ربانی کمالوف هم در همین موقع بازی میکند و با همون رقمی که برادری او بازی میکند. حمله نامتی بازیگران ازبکستان. خود بازی وارد شد از سوی بازیگران ما و دوباره ضربه جریمه‌ای تعیین می‌کند. زنده رحیموف حالا اشاره میکند مخصوصا با بازیگران قامت بلندی ما که باید در این گونه وضعیت‌ها با جریمه‌گاه روند. در وضعیت استانداردی هم موفق شویم. چند بازیگر قامت بلند داریم که در جریمه‌گاه هستند. حمله انجام می شود و خوشبختانه بازیگران ما توانستند این حالت را رفع کنند. پرتاب به کنار میدان مسعود غفورov و بازیگران ما با قاعده بیان کنی راه میدهند در مقابل اتابک بولتایف اومدگری دسته نورسانی ازبکستان. در مرکز بسیار خوب بود.
Муратҷон Тоҳирӣ. идомаи ҳамла партов ҳам хуб буд, вале бозингари хати дифои дастаи Ӯзбекистон хуб бозӣ кард. Ва инҷо тӯбробаи бисёр амолия аз ҷониби Ҳамидов. Камолов ӯ дар ҷаримагоҳи дастаи Ӯзбекистон аст. Равони Камолов партоби он ба Азиз Зарифӣ буд. гол мутаваҷҷеҳ мешавем. як зарба аз масофаи дур. як бозингари дастаи наврасони Ӯзбекистон усеб гирифтааст. Рутабон ба ӯ кӯмак мекунанд. То анҷом 8 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. бинандаи азиз, хуб, як гол кам аст, ба хотири он ки мо ба зинаи аввали ҷадвал бароем, ҷадвали мусобиқа. ба ин хотир ман болотар ишора кардам ки баъд аз он ки Эрон 8 гол зад ба дарвозаи Қирғизистон, моро мебояд 4-5 гол ба дарвозаи ҳарифон зад. қисми аввал бидуни гол ба поён расид ва ҳадяқал дар қисми аввал мо метавонистем 1-2 фурсати хубро бо гол анҷом диҳем. он метавонист барои расидан ба муваффақият дар бозимиза кӯмак кунад. ҳамлаи навбати бозингарони Ӯзбекистон ва хушбахтона дарвозабони Мосунатулло Исмоилов хеле хуб пеш баровар баромад ва ин ҳолатро рафт сохт. зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони Ӯзбекистон. ҳоло Сервер Ҷепаров бозингари эҳтиётӣ худро омода мекунад. Осилбек Сатторов мебинем ки зарба бо кадом тарз иҷро мешавад. хуб, тағйирот анҷом дода шуд ва ҳоло Ҳосилбек Сатторов ба майдон омад. бозингари рақами 15 ӯ нимо фисадгар аст ва ӯ ҳамлагар Зикриёллохон Мухторов рӯйбаст кардааст. дарвозабони тими наврасони мо ҳоло
اشاره میکند با هم دسته هایش که دیوار دفاعی را خوبتر راه مونند. ضربه مستقیم اجرا میشد و راست با دستی دروازه‌بانی ما خوشبختانه. و ضربه کنجی امکانیت بسیار هم خوب برای نورسان 15 ساله توجیکستان. لی دانیل توپ را از میدان زده بیرون کرد. منصور غفارов را نشون میدهد کارگردان با ما و شما و همچنین بازیگر رقم 4 دلاور جمشیدزاده. این به کدام خاطر است؟ به آن خاطر که اونها در وضعیت استانداردی باید موفق باشند، چون که قامت بلندتر دارند. اگر پرتاب از جانب روانی کمال خوبتر انجام داده شود. حالا ارسال خیلی هم بلند خطا انجام می شود. بسیار تاسف میخوریم از این لحظه که همین گونه پرتاب خطا اجرا شد در دقیقه 87 بازی، در دقیقه‌ای که برای ما بسیار مهم است. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. بسیار گزارش خوبی از ظریفی. حالا او بازیگران حریف را پس میگذارد، موقعیت را برای بازیگران ما فراهم می‌آورد، اما اشتباه در یک لحظه که نباید انجام میداد. کمی سراسیمه شد. بازیگر رقم 8 اکنون فوتبالبازان ازبکستان به حمله میروند. از کنار میدان بازیگر رقم 6 آزادبек اوکتامов، ولی خوب بازی کردند فوتبالبازان ما برای گرفتن توپ. ازبек میرزویف و پرتابی او خوشبختانه بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. جسور غفارов بسیار تکنیک خوب هم داشته است این بازیگر. پرتابی نورمانزاده و دروازه‌بان دسته ازبکستان پیش دستی کرد. عزیز میرزویف حمله بازیگران ازبکستان و کاپیتان دسته نورسانی ما زود توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد. ضربه دروازه‌بانی ما توپ به مرکز میدان میرود. ادامه حمله بازیگران نورسانی تاجیکستان. منصور غفورov وقت کم باقی مونده است. عبدالمومین نورمانزاده پرتاب خوب هم داشت، ولی بازیگران ما میتوانند حمله را ادامه بخشیده. غفورov و اوت.
یک فرصت بسیار موفق. ضربه کنجی بهترین فرصت برای بازیگران تیم نورستان تاجیکستان. ضربه کنجی با بازیگذاری آغاز شد. گزارش بسیار هم عالی. ضربه عزیز ظریفی و بهترین فرصت بود برای بازیگران ما. ببینید چگونه امکانیت، فرصتی خیلی هم موفق. اما ضربه عزیز ظریفی از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. اینجا توپ به قدم از بازیگران تیم ازبکستان رسیده است. حمله نوبتی از جانب بازیگران ما. روانی کمالов دو مرتبه کوشش کرد اما بی نتیجه. کوشش سیمی او در مقابل دو بازیگر ازبکستان. پرتابش به جریمه‌گاه فرصت هست اما نهایت بازیگران ازبکستان از این وضعیت برآمدند، ولی باز هم بازیگران ما میتوانند حمله را ادامه بخشیده. عبدالمومن نعمانزاده مقابل پایده بازی ویران کرده شد. پرتاب جلالов بهترین فرصت برای بازیگران ما و اینجا داور اشاره میکند که وقت به انجام رسید. با حساب 1-0 دسته نورستان ما توانست بر تیم ازبکستان پیروزی به دست آورد. با حساب 1-0 گل زده مسرور غفورов توانست تیم ما را در این مسابقه موفق گرداند و عموما بدون شکست دسته ما مسابقه را به پایان رسانیده توانست. این بسیار خوب است و تبریک میگویم تمامی مخلصان، ستاد مربیان، فوتبالبازان دسته نورستان تاجیکستان را که در بازی اخیر بر یکی از دسته‌های پرقوت غلبه کردند بر ازبکستان و فکر میکنم حالا مهم است برای زیندین رحیموف که با همین روحیه بچه ها را آماده کنند به مسابقه های در پیش ایستاده و البته که جامی کافا مسابقه کافا یک راه خوبی را طی خواهد کرد برای موفقیت های آینده. آمادگی دسته نورستان را هم بهتر خواهد کرد. امیدوار هستیم که در بازی های دیگر، در بازی های سطح قاره‌ای تیم نورستان ما میتواند ارزنده و گیم سزاوارانه بازی کرده، چون الکی میدونیم که دسته نورستان ما دیگر اون دسته های پیشینه نیست. دسته های ما همیشه در مسابقه های قاره اکنون برای مقام و مرتبه، برای جایزه ها، برای مدال ها مبارزه میبرند و این خاطر من فکر میکنم نوبست از اون که حالا از روی تناسب توپ ها تیم نورستان ما در بازی امروزه دوم شد، در این مسابقه معذرت دوم شد بعد از ایران، ولی فکر میکنم پیروزی هم در دیدار اخیر یک امکانات خوب فراهم آورد. خب یادآور میشیم که ایران در جدول مسابقه زینه اول را کسب کرد. اونها هم 7 امتیاز به دست آوردند ولی با شماره زیادی گل ها از ما پیش گذشتند. تیم نورستان 15 ساله تاجیکستان دوم شد با 7 امتیاز و با شماره کمی گل های زده شده، چون ما در بازی با قرقیزستان 5 گل زدیم، ایران اصلا 8 گل زد و این باعث شد که اونها پیش صف شوند، ولی باکی نیست و در صورت پیروزی در بازی گذشته مقابل ایران تیم نورستان ما میتوانست به یگان شکل شوپه البته بعد از این پیروزی غالبیت رو به دست آورد در این مسابقه. ولی به هر صورت میتوانیم بگوییم که سه دسته موفق، سه دسته بهترین منطقه ایران، تاجیکستان و ازبکستان در این مسابقه توانستند
хуб ва сазоворона бозӣ карда, вале Ӯзбекистон дар ду бозӣ муқобили ҳарифони худ шикаст хӯрд. Онҳо танҳо 3 хол ба даст оварданд. Ин ҳам бар тими наврасони Қирғизистон ва бо 3 имтиёз онҳо дар зинаи севум қарор гирифтанд. Қирғизистон умуман имтиёз ба даст наовард. лаҳзаҳои беҳтаринро дар қисми аввал ва дуюм мутаваҷҷеҳ мешавем, ки чӣ гуна бозингарони навраси Тоҷикистон имкониятҳои хуб доштанд. Дар ҷавоб бозингарони Ӯзбекистон ҳам беҳтарин фурсатҳо доштанд ва аз он истифода бурда натавонистанд. Хуб, дар қисми аввал беҳтарин лаҳзаи голзанӣ барои Ӯзбекистон ин ҳамон зарбаи задаи Лазизбек Мирзоев буд, капитани даста, ки тӯб ба тири дарвозаи Сунатулло Исмоилов бархӯрду баргашт. Бо шурӯъ шудани қисми дуюми рақобат мо беҳтарин лаҳзаро бо иштироки бозингарони Ӯзбекистон дидем, вале онҷо ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. бозингари рақами 9 ин даста Зикруллохон Мухторов фурсати хеле ҳам хубро натавонист истифода бурда ва дар ҳолати офсайд қарор гирифтааст. вале баъдан дар оғози қисми дуюм довар зарба 11 метра таъин кард ба дарвозаи мо. Сунатулло Исмоилов аз маҳорати хуби дарвозабонии худ истифода кард ва онро баргардонид. Зарбаро Зикруллохон Мухторов бозингари рақами 9 дастаи Ӯзбекистон иҷро карда натавонист ва ҳамин тавр тими мо баъд аз ин дарвозаи ҳарифонро рахна кард ва муваффақ шуд. Дар футбол ҳам ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад, бисёр рух медиҳанд. Агар ту гол назани, ҳатман ҳариф гол мезанад. ҳамин ҳолат дар бозии наврасони Тоҷикистону Ӯзбекистон ба қайд гирифта шуд ва хушбахтона бозингарони мо бо як голи задаи Масрур Ғафуров ғалаба карданд, бо як тағйироти сармураббии Зайниддин Раҳимов. биёед ҳамон голро мебинем, ки чӣ гуна бо сар бозингари рақами 14 дастаи мо муваффақ шуд. Азиз Зарифӣ ҳамларо шурӯъ кард. Рабони Камолов тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво дод ва Масрур Ғафуров онро бо сар ворид дарвозаи Ӯзбекистон кард. 1-0 мо ғалаба кардем дар бозии ахири мусобиқаи мазкур, мусобиқаи минтақавӣ ва ҳамин тавр фикр мекунам аз рӯи бозиҳо яке аз беҳтарин дастаҳо ҳам будем дар ҷоми кафа. ман аслан мегӯям ба Зайниддин Раҳимов, ба ситоди мураббиёни ӯ, ки тимро бисёр хуб омода карданд. албатта мушкилиҳо ҳам буданд дар бозии дастаи наврасон, вале фикр мекунам ҳамин гуна бозиҳо, ҳамин гуна мусобиқаҳо метавонанд мушкилиҳоро бартараф карда. умед дорем дар мусобиқаҳои дар пешистода тими наврасони Тоҷикистон сазоворона бозӣ мекунад муқобили дигар дастаҳои қораи Осиё, ки онҷо ҳам дастаҳои пурқувват хеле ва хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумла дар шарқи Осиё, дар ғарби Осиё, дар ҷануби Осиё. ва албатта барои касб кардани таҷрибаи зиёд пеш аз ҳама бозиҳои дӯстона метавонад заминаи асосӣ ба миён оварад. хуб, баъд аз чанд лаҳза маросими ҷоизасупорӣ барпо мешавад ва мо болотар ишора кардем, ки зинаи аввал насиби тими наврасони Эрон шуд ва онҳо ҳам арзанда дар ин мусобиқа муваффақ шуданд. зинаи дуюм насиби дастаи наврасони 15 солаи Тоҷикистон ва зинаи сеюм насиби дастаи наврасони Ӯзбекистон. онҳо бо 3 хол зинаи сеюмро касб карданд. дар сурати мусовӣ ҳам дар бозии муза онҳо зинаи сеюмро касб мекарданд. вале ғалаба ба рӯҳияи футболбозони навраси тоҷик як ангезаи зиёдро зам кард ва акнун онҳо соҳиби медалҳои нуқраи ҷоми кафа 2021 байни 4 дастаи беҳтарини минтақаи Осиёи марказӣ шуд.
дӯстони арҷманд, боз бармегардем ба варзишгоҳи марказии пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва имрӯз мусобиқаи ҷоми кафа 2021 миёни наврасони 15-солаи узви ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ҷамъбаст мешавад ва аллакай маросими ҷоизаспорӣ ҳам барпо хоҳад шуд. Дилшод Ҷуразода, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳамчунин Алишер Урунов ва Улуғбек Каримов, котиби генералии ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, ҳамин ҳоло дар маросими ҷоизаспорӣ ширкат хоҳанд кард ва якчанд ҷоизаҳо ва ҳамчунин ҷоизаҳо ба дастаҳо ва бозингарон тақдим мешавад ва баъдан ба се дастаи муваффақ медалҳои мусобиқа тақдим хоҳад шуд. Хуб, ҳоло биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҷоизаи аввалин. Ин ном дорад ҷоизаи махсус Special Awards, ки он албатта дода мешавад ба яке аз тимҳо, ки баъдан ҳоло хоҳем гуфт, вале мо сараввал мутаваҷҷеҳ мешавем ба он ки ба доварони бозии ҳассос ҳоло ҷоизаҳо тақдим карда мешавад. Ба довар аз Қирғизистон Санҷар Жакурбеков, довари бози имрӯза, ҳамчунин ба Фарҳодпур аз Ҷумҳурии Исломии Эрон, Арген Чингизулу аз Ҷумҳурии Қирғизистон ва ҳамчунин Амир Арабағӣ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷоизаҳои махсуси ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ тақдим карда мешавад. Ва акнун ҷоизаи махсус Special Awards дода мешавад. Special Awards ба тими наврасони Тоҷикистон. Хуб, хотиррасон мекунем ки ҷоизаи махсус ба тими наврасони Тоҷикистон дода мешавад. Ҷоизаро ҳоло капитани дастаи наврасони Тоҷикистон ҳам мегирад ва инҷо боз хотиррасон мекунем ки ба капитани дастаи наврасони Тоҷикистон ҳам як ҷоизаи дигар тақдим хоҳад шуд. Биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҷараёни ҷоизаспорӣ ва беҳтарин бозингари ин мусобиқа аз дастаи ғолиб дода мешавад. хуб, инҷо аз ҳар як даста ҳам беҳтарин бозингарон тақдим карда мешаванд. Аз тими наврасони Қирғизистон низ ҷоиза дода мешавад, беҳтарин бозингар аз ҳар як даста. Ва خب با ابوبکر سلیمانов ҷоизаи беҳтарин нишонзани мусобиқа тақдим карда мешавад. ӯ 3 гол задааст дар умум дар ин мусобиқа дар 3 бозӣ ва ҷоизаи беҳтарин нишонзан ба ӯ дода шуд. болотар ӯ ҷоизаи махсусро гирифт ки ба тими наврасони Тоҷикистон тақдим карда шуд. хуб, муборак бошад албатта ба Абубакр Сулаймонов, капитани дастаи наврасони 15-солаи Тоҷикистон. хуб, ҷоизаи беҳтарин бозингар ба Исмоил Сомён Ғулизода дода мешавад, бозингари дастаи наврасони Ҷумҳурии Исломии Эрон. ӯ беҳтарин бозингари мусобиқаро соҳиб мешавад ва ҳоло бо парчами Эрон ба маросими ҷоизаспорӣ меояд ва ҷоизаро аз дасти котиби генералии ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ Улуғбек Каримов мегирад. хуб, баъд аз ин ҳоло медалҳои биринҷии мусобиқа ба тими наврасони Узбекистон тақдим карда мешавад. Дастаи наврасони Узбекистон
ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа бисёр хуб бозӣ карда истодааст. ин аллакай сеюмин маротиба мешавад ки ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ тақдим баргузор карда мешавад ва соли 2017 бори аввал мусобиқа баргузор шуда буд дар шаҳри Душанбе ки он ҷо тими наврасони Афғонистон ғалаба ба даст оварда буд. онҳо бар Ӯзбекистон пирӯз шуда буданд. Тоҷикистон онҷо зинаи сеюмро гирифт ва соли 2018 дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон барпо шуд ки Эрон онҷо баранда шуд миёни бозингарони навраси 15 сола ва инак баъд аз гузашти чанд сол боз миёни наврасони 15 сола мусобиқа дар Душанбе баргузор шуд ва инак дастаи наврасони Ӯзбекистон зинаи сеюмро ишғол кард. тиме ки Сервер Ҷапаров онро роҳбарӣ мекунад. дар гузашта яке аз футболбозони номӣ дар қаламрави Ӯзбекистон ӯ дар умум бисёр натиҷаҳои хубу хотирмон нишон додааст дар он дастаҳое ки аслан бозӣ кард ва дастаҳое ки Сервер Ҷапаров бозӣ кард. ин албатта берун аз Ӯзбекистон ҳам буданд, аз ҷумла дастаи Сонам ва Улсану Сеули Кореяи Ҷанубӣ, баъдан Истиқлол ва Сипоҳони Эрон ки чанд муддат онҷоҳо бозӣ кардааст ва Жетуси Қазоқистон ва фаъолияти футболбозиаш соли 2019 дар дастаи Металлург Бекободи Ӯзбекистон ба поён расид. хуб ба ҳайати наврасони 15 солаи Тоҷикистон медалҳои нуқлаи мусобиқа тақдим карда мешавад. ҷоизаҳоро ҳамин ҳоло медалҳоро ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон тақдим хоҳанд кард Алишер Удунов ва ба ҳар як бозингари тими наврасони кишвар ҳоло медалҳои нуқла тақдим карда мешавад. Сунатулло Исмоилов, Муҳаммаҷон Урипов, Абдулманон Ҳоҷи Номонзода, Диловари Ҷамшедзода, Баракатулло Неъматуллозода, Меҳрубон Ҳамидов, Азиз Зарифӣ, Билол Бобоев, Абубакр Сулаймонов, Амирхон Ҷалолов, Амирҷон Бақоев, Абубакр Маҳмудов, Абубакр Саидов, Муҳаммаҷон Тоҳирӣ, Раббони Камолов, Масрур Ғафуров ва ҳамчунин Аҳмадҷони Абдусаттор. инҳо бозингарони ҳайати наврасони 15 солаи кишвар буданд бо роҳбари мураббӣ хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз мураббиёни беҳтарини дастаҳои наврасони футболи кишвар Зайниддин Раҳимов. албатта саҳми Сафаралӣ Раҳмонов ҳам дар ин муваффақиятҳо хеле ҳам калон аст. хотиррасон мекунем ки саҳми Амоншод Саодат Сайров, мураббии дарвозабонҳо, табибони тими наврасони кишвар ки онҳо ҳам хеле саҳми назаррас гузоштанд дар омода кардани дастаи наврасони 15 солаи кишвар. ва инак барои минбар даъват карда мешавад тими наврасони 15 солаи ҷумҳурии исломии Эрон. дастае ки дар гурӯҳ бо 7 имтиёз ғолибият ба даст овард ва тими наврасони мо ҳам соҳиби 7 хол шуд, вале аз рӯи шумораи голҳо тими Эрон ба пирӯзӣ ноил гардид. ёдовар мешавем ки бозии дастаи наврасони Тоҷикистону Эрон 1-1 ба анҷом расида буд ва ҳамин тавр баъд аз он ки эрониҳо бо ҳисоби 8-0 Қирғизистонро шикаст доданд, замоне ки мо 5-0 шикаст додем, дар ин мусобиқа баранда шуданд. ин бори дуюм мешавад ки дастаи наврасони Ӯзбекистон дар мусобиқаи ҷоми кафа миёни бозингарони 15 сола муваффақ мешаванд. албатта ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ мусобиқаҳоро миёни бозингарони Ю-16 ҳам баргузор карда буд, миёни бонувон ҳам дар 2 сол баргузор кард ва албатта хуб ҳам ҳаст ва умед дорем ки дар оянда боз мусобиқа миёни бозингарони ҷавонон ҳам баргузор карда мешавад ва он фикр мекунам боз дар сатҳи баланд барпо хоҳад шуд. албатта шуда буд миёни бозингарони 18 сола, миёни бозингарони 16 сола ки дастаи наврасони мо ҳам як дафъа ғалаба ба даст оварда бо соли 2019 агар хато накунам ва миёни бонувон ҳам зуд баргузор карда мешавад. ҳоло ба ситоди мураббиёни дастаи наврасони Эрон ҳам ҷоизаҳо тақдим карда мешавад. онҳо гуфта метавонем арзанда буданд. албатта аз фурсат истифода бурда тими наврасони Эронро ҳам бо ин пирӯзӣ табрик мекунем ва
хушбахтона дастаи наврасонии тоҷикистон ҳам дар баробари ин ҳарифи зурозмуда, ин ҳарифи пурқувват, ки дар қора ҳам хеле натиҷаҳои баланд дорад, сазоворона арзанда бозӣ кард ва умед дорам дар мусобиқаҳои дар пешзода боз ҳам мо бо ин тим рӯбарӯ хоҳем шуд. хуб, ҳоло тақдим карда мешавад ҷом ба капитани дастаи наврасони ӯзбекистон, капитани наврасони ин даста Али Ирфон Дарвеш аст ва ҷомро ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷурозода ба капитани дастаи наврасони Эрон тақдим мекунад. гузориши мустақимо бошад аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз анҷоми мусобиқаи анъанавии ҷоми Кафа 2021 ба поён мерасад. бо шумо будам ман Бобо Хулмурзода, ки ин бозиро шореҳ кардам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду тирӯз бошед.